Ҳама тарафа чӣ хел подписчикои ман ҳама созаи корборо хона ё аҳли байт падару модарам ништага биё хай биҷақимая ништага короче интересный тема гуфти гапо рубрика барои технология мақсад дар бораи зарядка бистри зарядка обычный зарядка чӣ хел правильно заряд мондан дар кора чӣ хел правильно заряд мондан дар кора батарея чӣ хели правильно чӣ хел неправильно ҳама машоҳизи мефаҳмонам тона чӣ хел заряд мондан дар кора чӣ хел намондан дар кора чӣ хел кандан дар кора кай кандан дар кора дар бораи батарея ёмкистои ҳозир подшичен аккумулятор бромадаги барои ҳамон так што дастолак интересно бишинен акса як позаак ништага гирифта рубрика иншоалло интересная то охириша тамошо кунед як бокал чояка бигирен ёки овои современный назмидагӣ ёки сок пата хурдам шидам ёки ягон рулетака шириняка шоколадака ёки ягон чипсяка бисмилла гуфтам хренда ёки хурдовай шакаровай чоловай самбусай чизи ҳам назма бини короче биги биши бихӯр рубрика интересная дар бораи технология гуфти гапо рубрика дар бораи хабару маълумот дар бораи техника исӯсу мо рафтем мо сар кардем абзор тиҷӣ тема гуфтум дар бораи заряд мондан чӣ хел правильно заряд мондан чтобы телефон батареяш и худаш телефон хеле хизмат кунам аввало мегӯм ки ҳозира замона дар мисол даври сол уже чанд соли охир асобина 3 соли охирда се намуд зарядка кам телефонро мақсад зарядка lightning iphone type c и micro usb ки уже micro usb уже байн рафтеса уже современный телефон почти ҳамаш type c шудеса ҳамин iphone ам lightning ай и параш type c гузаштага уже основном type c у lightning ва типи мақсад заряднико ки ҳозир обычный бистри зарядка мисол fast charger super fast charger quick charge 702 ёки super quick charge ҳама инҳоро хубаш ира отдельный тема хубаш загуглит кунед изучат кунед ман тема дар бораи чӣ хел заряд мондан правильно ки чтоб батареям телефон хеле долго брал чтоб бисёро жал мекунад ки чӣ ба телефону варам кард чӣ ба зарядаш кам бурдеса чӣ ба 30% яке мепартоя барое ки ай бихмонай соз нигоҳ намекунем производителя инструксияш хаяка инструксияра хондан асан смысл нест ки хотя бы гӯш кунем ки производитель чӣ мега зря намега производитель худаш гуфтеса ки ин кора накард ки вайрон меша телефон ахмон мекунем ин кора ай бихмонай эҳтиёт намекунем ки чизо харидагимона якм совети мо телефона обязательно телефонои ҳозира ранги телефонои кнопочный пешина нест Nokia буда Samsung кнопочный пешина нест ҳозира принципи заряд дига хе кор мекунад телефонои пешина кнопочниё як вай доштан як функсия доштан память батарея мекунанд пешина телефонро агар дадошта бошад кнопочный телефон обязательно завод худаш рекомендовать мекард ки ай заряд обязательно то 0 поли бифурӯяд баъд то 100 заряд мунем ба истифода барем батарея аммо то 0 истифода намебурдем ва то 100 намекардем барои батарея варам мекард мо обязательно бояд то 0 бикунем ва то 100 бикунем телефон батареяш долгим ҳозир современниё ихе нест современный телефонро чӣ қадр бисёр заряд мон ҳамон қадр полезен чӣ қадр бисёр заряд мон ҳамон цикл заряд дорад ки мақсад производитель мега ай 40 то 80% минимум 20% фуроя ва максимум 80% да беҳтаринаш ай 40 то 80 35 40 то 80 батарея телефонро нигоҳ кунед хеле долго мебарад чтобы батарея варам нашавад чтобы батарея долго барои чӣ хемо 0 да мефурам як гура 100 да мефурам айрӯи ҳамея ки особенно бисёр Samsung да ки бисёр Samsung мехарем мефурам мебардоремша айрӯи ҳами телефон як гура амал дошта 30% 0 меша мепартоя мебара барои ки цикли батарея дига шидаге ду типи рекомендация ҳаст ки ай
минимали як моҳ, максимали 3 моҳ ки тамиди чен ҳамида як бор батареяро откалибровать кунед. Ду способ аст. Як способаш телефона мега ҳами як моҳда қалан як бор полностью 0 шава ва полностью 100% шава. ҳамин заряд телефона мегуфтам ки биги полностью зарядаш мебара ки телефон хеле хоб. ҳам биги мисол ҳаста телефоне ки дастгоҳ 6 моҳ хоб. Полный заряд мон ба истифода бараш. Барои ки ҳам батарея откалибровать мешава, калибровка мешава. Не ки внешний программа аст. Ки меган ки ё ки ҳатто код аст. Ва ҷои визов да медрой код мезанем батарейка типа откалибровка мекунам. Не ки программаро камедавай намекунам. Хубаш телефона хача як бор да як моҳ полный 0 кунем ва то 101 бор пуриш кунем. Батарея 100% цикл нормально мебарад. Батарея 100% чотки мебарад, долги меравад, 2-3 сол иншоллоҳ озод меравад. ҳамин принципа кунем, иншоллоҳ мақсад батарея созтарак меравад. И варианте ки типа мегам батарея мисол программа истифода бар калибровка карданда охир як савол ки мақсад батарея ай программа вобастагӣ надорад ва программа ай батарея вобастагӣ надорад. Батарея ай плата вобастагӣ дорад ва плата ай батарея вобастагӣ дорад. Батарея мощный ба платаи слаб кор намекунад, мақсад метавона бисузона и ва платаи мощный ба вай батарея слаби қатъи совпадат намекунад. ҳама чи характеристика хача свойства хача ампери хача миллиампери хача волт мақсад процентажи хача дорад. Совпадат намекунад. Чӣ хел программа батареяро метавона управлять кунад. Программа единственный мисол Samsung особенно iPhone ам дорад режим энергоизображения да. Samsung мисол максимальный энергоизображение дорад ки экранро торик мекунад. Программа чиро управлять мекунад? Датчикои внешниро мекушад. Датчики инфракрасная ку мисол мекушад да гӯшт мемонӣ мебара гиро мешавад ёки автояркиста датчикша мекушад. Бисёр максимальный режим да мемонӣ ёки средний да бисёр датчикои не нужно. Максимально мемонӣ даже отпечаткаро мекушад. Датчикоро мекушад экрана режими экрана мисол вай HD+ мегира HD холӣ мекунад ки просто сиёҳи холӣ мекунад. ҳами Samsung ҳам функсияро дорад ки фақат 5-6 программаи определённо истифода мебари. iPhone зард мекунад мисол энергоизображение карданда. И программа мегӯм ки вая управлять мекунад экрана ҳам датчикоро ва батареяро управлять кардан наметавонад. Датчикоро мекушад экрана пасттар мекунад што батареяда нагрузка ната. Барои ҳамин вай аст совети ма ки хубаш дар як моҳ як бор калибровка кардан дар кори батарея. Калибровка то есть мақсад дар як моҳ як бор 0 шид васад. ҳамин принципа фақат нигоҳ кунед ай 40 то 80 тест зарар кунед цикли батарея нормаш ҳам иҷро шудан мегирад. хеле батарея вай долго мебарад. И совети ма нест, совети экспертуай. ман совети экспертуро ма шумо додам. И дар любой производитель мегӯям. ба и тема дига и ай ҳама як важно гуфтаги ма ҳама ай 40 то ба 80 и конкретно важно ин меяд ки особенно ҳамин зан мардум бисёр хатогира мекунад дар вақти заряд. Бисёр интернет истифода мебарем ёки инстаграмда мешинем интернетда ва в общем ганда зарари бисёр дорад. Телефона батареяро варам мекунад ба пушти телефон варам мекунад. даже батарея несём намебошад. Категорически мумкин нест дар вақти заряд телефона мондан, то есть дар вақти заряд телефона истифода бурдан мумкин аст. Калькулятор медорад ягон сурат тамошо мекунӣ мумкин аст. не ки вақти интернетда мумкин нест батарея ним солда уже тамом мекунад батарея. барое ки ина мисол мақсад айҷа ту кор киси вай хурдеса кор кардан ай заряд монанда бисёр мехӯрад аксари телефонда. ту айҷа заряд рафтеса ту бо айҷа хурдеси батарея ганда нагрузка додесаша. ина мирам истифода набарен. особенно бозии интернета лучше монди ждат кан телефон полный пур шид
биё истифода бар. 30%, 40% афроди бо бар то 80 телефонои сармани ганда теза пур мешаванд. ҳатто телефонои сар ним соата полни пур мешавад. Уже телефонои ҳозира почти ҳамаш 1 соат 1 соат 20 минута полни пур мешавад. Ибо телефоно гарми бадан аз намебинанд, ханики бадан аз намебинанд. Любой телефон гарм мешавад. ҳатто асоси игравои бромадаги ҳамон вентиляция задагиам барои сами лучши игравои телефон ҳар датчик-патчику ҷойстик дора барои бозӣ музик кардан. ҳамон датруш вентилятор кулерча майда мондаги барои чӣ? Барои охлаждат кардан, барои ки любой чӣ гарм мешавад. Телефон гарм бач бозӣ карданда заряд мондан мумкин нест. Хубш аввал вообще рекомендовать мекунем ки телефона гарм накун, бисёр бозӣ накун. Постоянно бозӣ мекунӣ. Ёки интернета 5-6 минут ақаллан 10 минута муштаҳим телефона. Барои ки бо темболи гарма меои бо заряд меои категорияст ки мумкин нест. Ёки наоборот ханики да мисол дай дошта бошен 3 сол пеш iPhone 7 Plus 7 асоби нам касака доштан меброд ханики да минуси 5 даже телефон 100% дар 1 соат максимум уже 20% нафра ганда ханики ра бадна. Ана бо хона меем телефон темболи хана катанаш заряд мондан мумкин нест. iPhone ро темболи экран агар ҳуй кини экрана мебарбири ай дамо ҳама платаш батарея дар корпус часпидаги ки металлш ханакира зур мегзарон. Масалан ханакира мегзарона батарея дар танаи металл часпидаги мо боша чикор мекунем меем як бора зараронем ям нагрузка. Ама как ждать ҳатто ҳами и организми одам нам хеле ки мисол як бора мега ай душ омади фен зарар дора ёки як бора хонаи дора гармай кондиционер вентилятор зарар дора организм бояд худаш чӣ кунад. И телефон ака ба одам ягон чи баробар нест. Масад ҷои тварение ки худованд офаридаги и техника не ки техникаро нигоҳ кардан дар кора харидаи меҳнат кардаги кор кардаги так что эҳтиёт кардан дар кора. Ибо постоянно ҷои зарадника тоза кунем. Чирик-пирика чи ина бо телефонои Samsung Galaxy S5 сарка iPhone 7 саркада IP яъне бисёр стандарт зашти IOU чирку ҷазири Samsung инаме S6 намедам S5 доштак S7 S8 S9 S10 S29 ҳамаш IP68 доранд. Оли вуши стандарт зашти iPhone 12 11 ино вуши стандарт зашти IP68 доранд. Мемони телефон то ним соат дуи о кстати вай доштем Galaxy 8 Plus ам баъд аз заштаи IP68 дошт сёмка 60 дро тамошо кард. Бо iPhone SE ки даже IP надоштам рам дар дуи о задем ҳар насухту. Мақсад дар вақти телефонро дар заряд мемонӣ об метавона короткиза мекунем. iPhone надора предупреждение. iPhone современ 12 намедонам. iPhone 7 хидм личный опыт хидм дар дуи о масалан бай кардем. Барои мисол сурат гирифтан мебр овардам iPhone Type-C ам Lightning ам де тараф заряд мегира. Мақсад бисёр фикр мекард ки iPhone мақсад ҳар ду тарафш медуроя ҳам поин боло заряд не iPhone боло дар коннекташ мемони ке заряд мегира ихе нест. Мақсад ихе намони заряд мегира ихе намони заряд хидм дар дуи о буд омадам ихе мондум задам ихе як камакак зам мекардам и параи телефон харидем чинаши заштаки дора USB ра сӯзонда и параша не ки параш бо кор мекард. Ана Samsung 8 Plus буд мақсад S9 Plus ҳам ҳами телефоно ки IP68 доштагиш вақти дар дуи о мезани худаш предупреждат мекунад ки гнездои зарядка вай дора об вай шидаги хоб мега баъд заряд намони предупреждат мекунад. мисол овоз мебурора ки вай не ки мебинад ки хирака накарди ҷои зарядка откучид мекунад. Ман даже телефона куштам помнишь мондум ҳамон хелам надод заряд як ду бор предупреждат мекунад ҷои зарядка худаш мекушад. ҳамон ки зарядники истодаги заряд наметавад мисол индикатор мекушаш не ки бидунга индикатор мекуша и дурда метавонад замка метавад. барои ҳамон лучида тарм заряд мондан мумкин нест. хокушка ждать ки то есть
чтоб хок шава ба зарамон. ин советҳо иншоаллоҳ полезни мешавад. И баъд бо як чизи дига ки телефона батареяша зарар мета, телефона ҳеҷ вақт мисол шав зарад мемонем то саҳара зарад мегира, ирам накунен. Батарея нагрузка мета. Чӣ хел батарея нагрузка мета? Мисол современни телефонҳо мисол особенно редко телефона мебинӣ ки пиштаки шуруъ меша, мисол батарейкаш сёмияй шлефни батарея и ҳамун чиз датчика ки батареяро нигоҳ мекунад, отключит мекунад. Ту мондагӣ зарад намондагӣ нанош телефон 100% мешава ва датчик отключит мешава. То есть датчик батарейкаро ис мекунад, чтоб зарад ната обратка мета. Мисол агар физикада ноқил гуфтада сима тока обратно меброра, фазан медрора, ноқати обратно мерава, чтоб телефона нагрузка ната. Неки сотаки батарея истодагӣ 99 мешава, датчик гиров меша, бо 100 мекунад 99, итарида боям бора вайрон мекунад. Намоне нанач телефона шавла заряд намоне. Не только шав масад 100% нанач, ама 80 бикане, барои ки меброя боло гуфтесам ай 70-80 уже батарея заради зур задан асар мекунад. Ай 50 усу бола зарадан дига хеле то 50 раза телефон теса зарад мегирад, ай 50 бола кинтар мешава. Ҳамин пример дар любой чи машина мам таре 100,000 мехаза уже усу боло рафтан кинтарш мешава. Барои ҳамин шав намонен. У датчик кашт неки батарея процессаш кор кардеса ва через аму рафтеса зарар мерасонад. Сӯтаки зарарша мерасонад. Бо внешни программо бисёр телефонҳоро мақсад программаро бисёр на Google скачат мекунад, ғайр аз Play Market ёки App Store скачат мекунӣ, ҳамунҷо предупреждение мета. Ёки антивирус боша удалиш мекунӣ, ёки предупреждение мета ки программа неизвестен источника, ба онҷо настройка мекунӣ, неизвестен источник гирон мекунӣ, што программа самка кунӣ. Программа ки вообще истифода набари хубаш удалит кард. Барои ки бисёр Samsung функсия дорад. Медро настройка ҳамҷо ҷои ки озу памят батарея насека ҳамҷо мебинӣ ки кадом программа бисёр зарада хӯраса. Агар ҳамро истифода мебинӣ удалит кард. Даже да я моҳу як бор истифода мебари удалит ки лучше ҳар як бор скачат ки батарея вай хӯраса. Та айҷа кор кеси мисол намеёрам аки мисола просто аки ту да я симка дори да пиштед бо айҷа да дастат бор мебари у симкара вообще снимать намекунем. Просто қатиб мегардам нагрузка диса бо айҷа чизга да даст мебар. Зур думаса ана ямам тария ҳам озура слабит мекунад программаро озурша гирифтеса ту кор кести, ҳам слабит кеса телефона процесси кор карданаша и ҳам батареяро хӯрдеса. То айҷа ҳам бо да заряд вай хӯрдеса. Да заряд муса айҷа хӯрдеса, айҷа бо заряд рафтеса. Оли и тема дамиём мумкин нест ки мисол программа ки ту вообще истифода намебари, тем более ай внешний источник ки Play Market, App Store ино ҳама программаро проверка мекунанд. Сота ки ҳаста ки программа ки ганда обжора заряда бисёр мехӯрад, та вай истифода намебари, дарак надори вай ганда хӯрдеса. Хай ки оз телефоном мага функсия нешда, умешда предупреждат мекунад ки программа бисёр хӯрдеса. Программа истифода намебари, чӣ як кӯрад охир мақсад. Кабели оригинал гуфтам, кабелам рол бозӣ мекунад. Адаптер оригиналай USB китайский сафада намекунад, барои ки китайский гуфта аказа ҳама производство Китай мебарад, ба ҳамаи тоҷики гуфтан китайский качество паст. Масалан, волт напряжение гуфтем, ампер сила и ток. Рафтесай мисол фикр ки труба обаш напори ғавс омадеса неки вайш майда труба нито меброя. Вай бояд труба вай хача дора, ёки метавонад трубаро даже бикафона. Барои USB часто вайрон мешавад, часто ай кор мемонад. Барои ки ток баланд омадеса адаптери оригинала USB китайский ҳам телефонро навридид мекунад, ҳам адаптера, ҳам USB-ро. Барои ки оригинал худаш кабелои ғавс качество недорад, чётки заряд мета ба нормаи худаш друж проводҳои оригинал чётки смеска нест, мақсад меди тоза ёли меда қати ҳар метаи дигар лаш мекунад мемонанд. Сим ғавса дружҳо мекини ҳам магазини майда ай друж ғавс ҳам полностью симо рафтаги чётка заряд мета и ҳам телефон безопасный, ҳам жилет накапила
именно USB оригинал, именно зарядники оригинал беги, ки чтобы телефон там чётки брала и чтобы зарядникам навредит нашава. Ибо доброй батареи китайский оригинал, зарядный адаптер мисол оригинал китайский yoki USB. Категорически нагирин батареи китайский. Ям телефона зарар мерасонад. Хубаш фақат батареи оригинал ай производители худаш. 100% оригинал ибаи ки завод мебурам нестай неки полимер оригинал. USB рам адаптерам ҳамихел заводской адаптер бигирен вақти сух ягон чишид. Ибари чи месоз мегум да масад бай причиношам астай. USB рам ҳам ту масад фақат оригинал ай производитель бигирем. И зарядники телефоне ки заводской дар телефон астай худаш ҳам як зарядника дар чанд телефон истифода намебарем ва ҳар як телефона дар чанд зарядка истифода намебарем. И ҳам заряд дора, ҳам зарядник, ҳам телефон. Барои ки телефон астай масад 2 ампер поддержка мекунад, ты вай ба 1 ампер заряд мегӯ ки наоборот телефоне ки 1 ампер поддержка дорад, ты 2 ампер и телефон уже ба дига цикл пайдо мешавад. Мисол одам на мисол берем, жӯлкаи майда дора, якро бисёр мехӯрад, пагада уже бисёр требуд мекунад. Вай батареям 1 ампер требуд, вай ты калон мемонӣ, вай уже дига ба зарядник худаш сист мегирад. Даври пешам дадош боше, як намо зарядка лягушка чӣ мегуфтанаш? Обши мегуфтанд, чӣ мегуфтанд, батарея як бор ба ҳамон дига ба заряддаш дига мешид. Барои ҳамин як телефона ба чанд зарядник намонем. Монди ай дига телефон оригинал боша ва характеристикаш сафарат кам. Телефон 1 ампер требуд мекунад, 1 ампер чай, сила тока, волт, напряжение чиз. Напряжение ток физика да мақсад аст да, дарс физика нест яка. Чиз крайний случай хая ягон ҷо рафтаси сарисомаи жизни необходим боша, ҳомон ба дига зарядник неки телефоне ки тем более 20 зарядка поддержка надора ба батареи 23 зарядка ба зарядкаи 23 намонем. И наоборот бисёр ам хеле акай хеле мегӯяд чӣ намекунам, мисол телефоне ки 23 зарядка поддержка дора ва батареи 23 адаптери 23 зарядка хати обычный мемонӣ зарар дора. Неки мисол ки Xiaomi ро мегири ки 23 зарядка поддержка дора, як Xiaomi съёмка кардаги Redmi 6 бидро обзор шастай да 23 зарядка куҷара поддержка дора, неки дадру комплекташ 23 зарядка нест. 2 ампер 23 зарядка аст, 2 ампер обычный аст. Фарқият дора. Масад яъне получается то, что ҳам 23 зарядка поддержка, ҳам 2 ампер. 1 ампер хати намоненаш телефон ҳам чӣ требование дора, ҳам хати и тарида зарядкара вайрон мекунем. Мақсад 1 ампер у 2 ампер и зур задесай натонистесай. Мақсад як шланги майда как пуфка сонайда пуфканан, аммо зур намераса ки шланги калона пуфканем, ҳам пуфкаси зуруд меяд. Барои ҳамин намонем телефоне ки батареяшон ёмкисаш тем более баланда 5000 бомадаи 6000 10000 бомадаги 10000 кирпичай намонем ба зарядники пас худаш қати ман пул надорам хехи ябора телефон зарар медиҳ. Хубаш ай производители худаш чтобы зарядник там зарар наёвад, чтобы и телефон там зарар наёвад. Хубаш беҳтарин вариант симка мегар рюкзак мегар мушихат повербанк бигирем. Powerbank ҳамин бисёр надоштем. Де powerbank ҳам медонам ки Xiaomi Interstep и реклама нест. Просто ҳамша мегум худаш брена фирма магазин официально дар Тоҷикистон ҳам аст, дар Россия проект тем более мери ҳамин магазин худаш лично powerbank-и Xiaomi шо мегири надёжняй бовар ки нами 2 моҳ пеш буд 3 моҳ пеш як powerbank гирифтам. Мадам чишмам хуб буд ки бесправная зарядка ашта мемонди, ҳам хе заряд мемонди. Як рӯз набуд сӯхт powerbank. 100 сомон хариб гирифта будам, шунам хе як бор монда бошам, тоз як бор мегӯям. Як рӯзам набуд powerbank полностью сӯхт. Барои ҳамон именно производитель ки гарантия мета айму Interstep
и дар Россия сайт аст, заказ мекунед, реклама нест бо мегӯям, просто ҳамфики как подписчикҳо хондаки просто так ҳамён надёжная пойбанд қати гаргон пойбандҳо ӯзара хела напряжениёи мақсад соз мекунад, телефонро хела чётка пур мекунад, чӣ мезарадине неки зато соз пур мекунад. И ба чизеро мисол нагуфтам, фаромӯш кардам, гуфтам дар мисоли хадагон хато кардам, шаташапам накунем, комментарий дар бинависем, чизеро фаромӯш кардам бигӯен, дига одамо мақсад ҳаст будам комментариро мехонам, полезнишон мешавад. Чизеро хато кардам дар комментарий ислоҳ мекунед, модам фоида мешавад. Гап нест да мақсад коме ки мисол дастгирӣ мекунам менависад, бароям чизеро нагуфтам ё ки як фаромӯш шуда дар комментарий бинависед, чизеро хато кардам, комментарий дар бинависед, ислоҳ кунед, иншоалло ислоҳ мешавад, барои ки инсон бехато намешавад. И баъдҳо ҳозира телефонҳо масалан зашташон дорад ки мисол iPhone 12 задаган Galaxy S20 ино ва Xiaomi наво не ки ин телефоне ки қимат-қиматаки система зашта то 50 заряд чётки меояд, баъди 50 телефон уже худаш автоматически зарядник, телефон агар ҳам именно заводской боша тока напряженияша снимат мекунад ки чтобы то 80 биёяд батарея откалибровать шавад, чтоб телефон зарядаш баъди 80 баравад то 100 и все-таки зарар дора, мисол то 100 рафтасай не ки все-таки зарар дора ки вай бисёр калон накунасай, вай максимально снизит мекунад количество токе ки медурад ки чтобы телефон батареяш варам накунад, вайрон нашавад. Иншоалло умедворам ки ҳамин советҳо дар шумо вайши полезни буд. Ҳама вақт ҳаракат кунем, гуфтам ба як заряди чанд телефон намонем ки як телефон ба чанд заряди намонем. USB оригинал, зарядники оригинал, телефон ҷои зарядниша тоза кунем. Иншоалло телефонтон хела мебарад, долга мебарад, хизматша мекунад. Беҳтарин кадом телефон агу? Беҳтарин телефон ҳамон телефоне ки вай беҳтарин телефон ҳамон телефоне ки дорӣ ва беҳтарин телефон ҳамое ки пул мерасанда. Так шуд чизе ҳастаям дар киса кард, эҳтиёҷ ки чӣ қадar одам нафс дорад, чӣ қадар последний телефонам боша бояд чизига мехоҳад. Так шуд ҳамаро эҳтиёт кард, иншоалло хела хизмат мекунад. Барояму ҳамин советҳои мо, бароям советако ихемеҷики кнопкара ихемеҷики подписаться кард, лайк мон. Ҳамун красавчик буд ки коме видеоро то охира тамошо кард. Дар паноҳи Аллоҳ бошен ҳама. Подписаться кардед ку? Кардеси подписаться бинам? О, красавчик. Подписка кард. Уведомление раджа ки чтобы ҳар як видео бромад, иншоалло полезняй. Дальнейшем, чтобы уведомление биёяд ки ман видеои нав борам, ҳамин канал дастгирӣ кунед. Дар паноҳи Аллоҳ бо шумо Абзур Тиҷибат. Давай хайр.